uhulumeni uqale wasixhasa ngoba phela sidonate-elwe thina umhlaba wonke ngoba indaba yethu yavela all over akekho umuntu ongayazi ka-2022 abantu benyulwe emanzini wasixhasa kwakuhle nokudla kwangathi kuyeza sathola amavawutsha ifamily yayithola ivawutsha ngaleso sikhathi imali yethu ibalelwa kumabhiliyoni ngoba saxhaswa ngisho namazwe angaphandle nase-Europe right kuthe ngonyaka ophelile kwanqanyulwa i-transport inqanyulwa nje vele ukudla kuseza amavawutsha sawatholi ikhisha lisafika kuze kufike lesi sikhathi samanje njengoba kuJanuwari sibhekene ne-issue ukuthi izingane zethu zidinga izikole ekubeni vele asisebenzi siphila ngo-350 abazali baphila ngo-350 uyayigibeza namhlanje ingane ayigibeze